Me dofopa. What to say? Me dawase. Me kase ma ka brantie bi e fe no Kofi Mensa. Onda bia Kofi Mensa ya otie me papa. Bra Kofi Mensa nya me nhira o. Na me kase so ma ka anwesofo. Eye wo ba ya me damo ase. Obi a wo do afidi ato a wo hwe Adom TV enedai. Na asenka woni. Dwumadie we eye nkuranhyɛ dwumadie na wo chiame ni takotegu na we transam do bi di dwumadie we. Ena so ye be kan sem bi atu ehufo ahye hu nkuran. Ensem ye be kan ne normal ya ye taya yo na anaye nyo na yenu ye hu dan kwama. Won nipa bia to da bia adebo we se ka wo yo wantimi anyo. Asebo we se wotimi ka wantimi anka. Asebo meke obi sere. Wo hia ba ma bi. Oya ade bi enye. Se ka wotimi nya akudro ne ka wantimi anka. Enempo wunya akudro no kan sem woni se ka oka. No wanu ho. Eni ebi wo se ka wo na di adwuma mu. Se ka wo yire ho ya adwuma yie. Wantimi anyo na afia du ni abonkofo abaso wo de wanya bi. Ukunu no wo yire na tie so bembo wo se ka wo de na die kire no. Wantimi na die. Ni enye na ada na die. Bedu afe na ware ya teta pansam. Saa nyoma na esike atimi hwo. Ebi se de na me yo ya enye. De na me anya se ka me yo. Na de bibra na ne. Me bro de ame madwen me se, na me susu ya me se. Any say woyo. Letting uncertainty or doubt stop you. Trust me, you will not take an action today and you regret for it tomorrow. You see, adebo wa obeyo. And I was sharing pebi, nipa mi suo no. We are saying we dey me we dey share mu a, be me hwambo. Na wa twe asai. Me ka ba ma bi wo se emra ye share politics as no oya brantie na ni fie e no mo ya meeting me dem politics yo me politics me dem no afiri ho afiri hu na nse ohun se politicians na si adan kase no to ka asa me nyanka na ka echi wo no wo se ni fie pa na ya meeting first meeting of a political party me nchira party kro e no ndi o se me dem nya se suba we me dem na enna me kan wonu hu pa ko ho se politics e di 2 million nam na di yede na nam adebo wa necessary wo yo wanyo o kina be no hu adebo wa eni se wo yo wayo o kina be no hu na ya na de ntia entimi nya nyoma be ne se yenya sure wa hu we de me nya too sure we de me nu papa so se me sha ase we de me mame ho boso me na wotwe a we de ka me mame ho efie me nu bia emre ni ho ma wo adasani adechi bia emu ode adechi bia wo tumi so betu anamontuo emu abrabo awie peyo. Oftentimes some of the most incredible chapters of your life, some of the incredible people in your life will come with no title. And you will not feel comfortable dealing with them. Abribiano, and you may be a ka wo yo ya beti mamo apagya wo. Eni pe bi wo ha se ka wo somo a ka pagya wo wan hu ne sa. Me dofopa. You see, adebo wa obeyo. Ana wa hye nipa bi, nipa mi suo no. We are saying we dey me we dey share mu a be me hwambo na wa twe asai me ka ba ma bi wo se emra ye share politics as no oya brantie na ni fie e no mo ya meeting me dem politics yo me politics me dem no afiri ho afiri hu na nse ohun se politicians na si adan kase no to ka asa me nyanka na ka echi wo no wo se ni fie pa na ya meeting first meeting of a political party me nchira party kro and on the osimi de menye se suba we me de na enna me kan wonu hu pa ko ho se politics e di 2 million nam na di yede na nam adebo wa necessary wo yo wanyo o kina be no hu adebo wa eni se wo yo wayo o kina be no hu na ya na de ntia entimi nya nyoma be ne se yenya sure wa hu we de me nya too sure
we dia me num papa so say me hye ase we dia me ma me ho bosome ana na wotwe a we dia ka me ma me ho efie me nu bi a emre ni ho ma wo adasani adechi bia emu ode adechi bia wo tumi so betu anamontuo emu abrabo awie peyo. Oftentimes some of the most incredible chapters of your life, some of the incredible people in your life will come with no title, and you will not feel comfortable dealing with them. Abribiano, and you may be a ka wo yo ya beti mamo apagya wo. Eni pe bi wo a se ka wo somo ka apagya wo wan hu ne sa me nya sure ade we de me koye ase we de me koka wan akoye onipa we de me ko sumi na ochina bi na waka se se wo bi nim obirepon ahyase me hu yanka na akachi enti eba wo musa obeyo a se obisa ho nia abe musa meyo no e kama brabo ho amepe edimu se emu mra bia so na e ade pepepe de a meyo onipa we de meko som no mama me hwe kura mama me som ne yie me ma wo anyina so bi abrantie bi no one of connection ho ne fe no Peter Vanapo Ogel no anyini pa na yare e ma ne kampem na me na me ko som no sebe me na me yi ne yaane me som se meja na abrantie ne kanse mebre ya kire me o epanimu mum ema ene abem abrabom e sign wo pepa me de som no ntino ano kasa ebeye nhira ma me. Life is still risky anyway. Life will always be risky. Baba ebe munchimu nka wom amna wom baba nya ni ya ope nya na abenya se de tie bia no ahwase beba. Every decision you will take, every interaction you will make, every time you make will get you to a problem one or the other. Abrabo so oni nipa bedin kita ho se de tie bia nya obi na bete wase enya obi na bepɛ wasem but koso ana da odo adi enya obi na ne abeka bi obagya tum ba koso aka de sefata enya obi na abe bi be ne fe ba koso aya de kro anya obi fa ebe obi fe koto ana take the risk and form networks penyonkopa na dinkita ho papa wa no fatimupo timupo bi wa fa bi we say ukosko do ina fatimupo we fa some free ho enforce him free ho so far as abada wadwen proso no eye na edi mra so nko ade a koso na pa kan de na fa yo entie amanfo ano. Take the risk. If you want to live your life, remember life comes with challenges. Remember life makes demands on you. Remember life brings stress. Ababa yebu no eya kotokra ne baba yebu ni be hye wo hu baba yebu adesoa ne say yesoe. If you don't take action today, you may regret tomorrow. Stop procrastinating. Into shadabium catch your own say suba me hia ene say mehunu ne esa me ye ne amono ha ya suba me ye ene say mehunu ne esa me ne di nkomo ne kasa suba me hia ene ne esa mehunu say enye a meja yo suba me ye ene say me adjustments o my brabo mu a my brabo ebesi anim. You don't need guarantees every day. Just take the risk. In life, if you cannot be comfortable and courageous, you cannot take the stance you have to take. Nyakudro jiwudi netwana muntuo enso sempo wo ye na anko yi a yesin se wanye bi kura se wo ye na otehwe a o sore epepa ho esanko biom wo na kwada wo hwe na nte e bi no atehwe na no ekura ba no ekuro no anche bewu sa na brabote ana muntuo bia wa hwase na hwase a betuma sore emu abamuda emu abomfia ka ko anim na ye de sefata. Take the risk to do what is important, what is valuable, what will create an impact on others. Aha, ena meja wo.
na me da osmosis any bright e was sound ase na ma da me nua ba ma Adom camera na ma da MCR for lighting for ne floor manager ase na ma da me producer da che hene so ase onyame ene wo a wo hwe me so ntina no nka ho no omma won sinkete na ye nyoma ese fata ne bine mu na mfa so de ka se adware wo koso ana hwedwumadi ade akire badwam ebe koso no nyame entina